Lupa gue. Ini apa guys? Hill crash. Gue masih bingung guys. Oh, cek-cek dulu lah ya kita. Siapa tahu ada sesuatu. Oh, ini game seat ya. Pak, di sini gimana mana, Pak? Iya, nggak gerak, ini mencurigakan guys. Ini nih, ini juga. Kukira mencurigakan, ternyata tidak. Mas, mau bagi apa? Gue kasih. Musiknya keganti guys. Tyrant. Waduh, itu apa ya? Blastoise. Bener kan? Oke, toys guys. Loh, ini mana Jimat coy? Jimnya mana ya pak? Skyplate. Oh, buat Arceus ya. Ini kemana nih? Oh, ini gym ya guys. Aduh, battle lagi. Battle lagi. Aduh, gue gak ada inian lagi. Tyrant deh. Gue kasih bangun nih Tyrant. In the pack out. Nih, gue bite. Wih, sakit juga, kritikal kah? Mati. Naik dong levelnya. Crunch lah. Let's go. Baiknya kita ganti crunch aja guys. Oh iya, kita tadi ganti Playfinder ya. Blastoise deh.
Mau mega nggak sih guys? Mega kali ya? Gue belum pernah lihat meganya dia. Tuh makanya loading kan. Anjay. So, wah, ini sih udah ada ininya ya. Sorry nih, ada Lucario sekarang. Aduh, harus mega anjing. Dia mega Absol ya. Wah, tapi sakit ya. Ini kayaknya mending ke Lucario deh. Ayo Fletchinder mending. Guys, heal dulu. Ini gym kan, gymnya kayak begini modelnya, jadi nggak kelihatan kayak gym tadi. Tipe grass kayaknya guys. Oh shit, gua nggak ada lagi guys. What the fuck? Anjing, gua nggak ada tipe. Aduh, baru gua taruh. Aduh, kalau di grinding dulu apa gimana ya? Aduh, apa grinding dulu ya guys? Kita grinding aja dah. Mancing kali ya. Mancing oke oke nggak sih? Udah gua mana nih? Aduh, mati dong gue. Aduh, turu dong. Turu bro gue. Statik lah lu. Satu statik lah.
Aja gak ada statik-statiknya, Cok. Statik dong. Berapa kali hit tadi? Masa nggak ada? Turu dulu, buset dah. Lihat ini guys. Ada gue balik lagi. Iya, selamat datang ya. Gue mau grinding Pokemon. Oke, di sini spesialis catat dah. Ntar gue kan ada rollout ya. Iya, makasih ya. Sebenarnya gue gak mau semangat banget sih, gue nyantai aja. Soalnya ini grinding. Gue udah naikin level PSP gue, tapi nggak bisa fly. Pachirisu. Oh gini aja guys, gini. Enggak, gue salah. Iya bener, metode begitu aja lah ya. Kenapa sih lu Jun selalu begitu? Gak kepikiran dari kemarin. Padahal udah kepikiran gitu, cuma gak dilaksanain sama gue. Weh, susah banget belok ah. Aku mau naik kereta dong, iya dong. Aku mau naik kereta api. Kill dulu guys. Gini deh. Kan tipe grass tuh. Apa sih? Enggak. Maaf ya mbak, bukan gak cinta nih mbak. Saya mau bawa PSP gua. Gimana caranya tuh ngomongnya? Ini guys. Jadi PSP gua tuh gua mau di depan. Walaupun dia nggak bisa apa yo, nggak bisa itu. Yuk kita gas. Gym leader. Ini ada musuh guys ini guys. Lu. Kiri atau kanan? Kiri aja lah ya, jalur setan. Anjay. Kosong loh. Sini mas, kalau mau ribut mas. Ayo. Mbak deh. Mas ternyata bener. Sini Sage. Dia pure grass ya. Gas dulu deh. Ini dia ngelir cok. Tuh gak ada rasanya bangsat. Ngelir aja terus.
Lucario 35. Gus ini lemah banget guys, gas itu lemah banget. Mana nih masnya? Mas saya mau nggak ada. Ini apa guys? Gak bisa turun kah kita? Buset banyak banget guys. Itu yang pasti ke atas lah ya. Itu turun. Lah turun kemana lagi guys? Loh. Sini mas. Mbak sekarang lo. Mau saya gigit kan mbak? Aduh six pack. Jelek banget mainnya. Wah nggak ada rasanya cok. Wah sakit sih. Aduh poison point. What the fuck. Gak bisa dilawan sih itu guys. Ini dia, gue demen nih. Sangat ditunggu-tunggu. 75 ya, ganti gas saja. War madam. Keep battling. Keep progress ya. X-Slash. Kali 4 dong harusnya. Dia bug ada grace ya. Kali 4. Aduh ngehi lagi dong gua. Poisonnya ini loh ngeselin. Malas. Duh ini bener gak ya jalannya? Gue gak bisa nge-fly nih guys. Kiri aja terus ya. Kalau gue mau lawan lebih banyak trainer lagi guys. Sini bang. Cewek apa cowok ya tebak. Cewek. Twiggy. Belum. Tolong jangan digigit ya. Karena ada racunnya. Eksekutor. Keep battling. Nah ini baru kita pakai bug bite. Karena dia ada sakit kan gak sih? Gak tau sih. Anjing sakit banget sumpah. Iya dia ada psychic ya. Twiggy.
SP. Wow, ini dia. Sekali lagi ya guys, udah cukup. Save. Lego. Tua-tua keladi ya, gue liat-liat. Anjing zaman gunting itu dah ngeri banget. Ih, mendung ya guys, jelek-jelek gitu. Mudah-mudahan nggak ada gangguan ya internetnya. Jamplok. Aduh, dia ada cakep lain nih guys. Serba salah bang, kayak akrobatik dong. Aduh, ketahan nggak ya? Edit jangan nge-hyper. Mampus, kritikal. Anjir, hypernya dipakai semua loh. Kasih bug bite loh ya. Halo, chicken. Kayak naik level. Sensei. Apa tuh? What's your language, man? I don't know what you say, you know? Go goat. Ya dulu gak sih? Ya dulu deh. Hyper deh ya. Kontinem Indonesia. Aduh, gua pencet lagi. I'm wrong, you know. Mau main ini gak sih? Duh, tapi gue takut kena ini. Paralyzed gak sih? No, this is toxic, man. Sakit. I'm from India. Hello, India. Do you play Pokemon game? Ayo, slice. Critical buat jitak pala ya. Yes. What Pokemon do you play? Do you play what Pokemon you play? What name? The name? Aduh, mati nggak ya? Salah lagi gue. Ih, masih hidup loh. Non open. What the notification you reset? The not in encryptive ya. If game not encryptive, you download game descriptive. Weeping Bell ada poisonnya. Switch. You search on Google Play, Google
Google Web, download Pokemon X descriptive, like that, you know what I'm saying. Nah, bukannya dia ada potionnya bisa. Oh iya, tapi dia ada ininya. Because the Citra, your religion, I Muslim. Let's go. Wih, bisa fly ya. Dapat Grass Knot, tapi kayak nggak bakal dipakai sih. Grass Knot tuh ini ya. If the opponent heavier than you, anjay, the damage is so pain, you know. Gara chicken gue ngomong kayak gitu anjing. Yes, you know what I'm saying. You Geronimo gitu. The Citra emulator is so confused, you know. If you install Citra MMJ, you can play the 3DS format game, whatever 3DS format. If you not install Citra MMJ, you must download descriptive game. You know, descriptive, you searching in the Google, you know. Anjay, you know what I'm saying. Come on, me, we go, me. Wih, ini champion gak sih? Let's go.